Hula-hula tapuk nabolon bisa masuk tulang bardere, tulang lupa towi, hula-hula tapuk nabolon, tulang sibarani, tulang mangiuan, siburian mana si matubang, disur. Ya daripada ibu salo. Mundur. Mala sosia dia tulang nenggolan nami baru disur sadeba. Olo disur. Mala sosia tulang nenggolan di sini disur sadeba disur. Baru ketimpa semula disur. Disur penenggolan koido. Ido. Ya rumah tulang nami sebarani. Ido disur menenggola disur. Tulang sibarani, tulang mangius matu masih burian. Masuk mampu rajan, masuk. Tulang sibarani langsung rumah. Ido. Masuk tuh. Tulang mangiut, ada bisa pada mana? Jadi soalnya